بي وبقلي لو 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 ما قلوا حافك بي وبقلي عليك لا بطيب جولتي ودستات فكا بعين لي دلولو ما قلوا دستات فكا بعين لي ولا سيدك أبا قاضي كيسو في إبراهيم جانب علي سو في إبراهيم جانب سمع القرآن من رب تمسحور بسبي شركا وطاني الحافظ من ملاد قري سبتا وعليكم دلولو ما قلوا حبر سقول أخوني دلولو ما قلوا تأكل قليل از کرم سرحدی 1946 دا لپارزگاه وانی نافجا اردیشی لگنده زیوکی از حتمه دنه جارا یکمیل من دبستان خواه یکمیل من اردیشی خوندیه و یا سروی لوانی ناوی دیگوتن امام خطیب من ویر خوندیه پشتیوی لآمده لدياربكر إمام خطيب قسم جوري هي دوديا كوجرد كوتن لسا قسمي من أو لدياربكر خانديا زانجوجي ديسا زانجوا دجلي لدياربكر بشا اقتصادي ويا محاسبة يا هجماري من آمده خواندی خلاص یعنی ده وظیفه خدا جی ده کار خدا جی از پر پیش دابوب الحمدلله آنها جی از سپاسید که مش خوده از دیسا عمری هفته 4 ساله از سر دیروک و چاندا و کورینا کرد و کردستانی کارد کن بله مجاره من حال سر علکی بته علی بتید بیشین فقط نوا کرده و نوا علکی بته اواجی علکی بته سروک عشره هویر کنه هویر کا ل هرما مدیاتی یعنی یا مدیانه ناویج مدیات نیه ناوی مدیانه اوجا به شاشید بیشین مدیات ناوی دوام بلگی کف دا ناوی مدیانه اوجی مدیاتی علکی بته عشیراوی هویر که عشیرتی عشیره هویر که مدیانه حتانی نسیبینه حتانی جزیره لوی هرمه عشیره کی گرانه هم هویر که هنه دکشوری هنه دکشوری او هویر که نیزی هون به عشیره دا علکی بته جوارا مالا حاجو دویشن چون حاجو هلی جوره حاجو پاشینا حاجو هلی جوری با پیری وانه الکی بته مروه کی ملت پرور بیه الکی بته بویر الکی بته 1911 دست بکریه دوی دمه دا تشتکی گرینگ هیه اماجی مرو گره بده برچه بخواه دوی هرمی دا 3 حب سرهلدان چی بونه 1913 و دست بکیره یاد یکمین 1913 دا لهرما سرحد لبدلیسه و سرهلدانا ملا سلیم دملی و سید علی آرواسی شیخ شهابدین دست بکیره و تشتکی به پیلان پروژه بیه دوی دا هرما برزانی دا سرهلدانا شیخ عبدالسلام برزانی کری 1913 دا و دوی اوی دا جی یا علکی بتی جی دست بکریه لی مخابن سرهلدانا بلیسه به داردابکرنا سید علی شیخ شهابدین و محمد شیرین بریوی و ملا سلیم دملی هاتیه تمراندنی یا
شیخ عبدالسلام برزانی جی او جی ده 13 ده 14 ماه 12 1914 دا لموصل طرف سلیمان نظیف خرق دیاربکر که والی موصلی بیه او جی هاتنه دارده بکرنه او جی لوی داره خلاص بیه حرکت آوی لیا الکه بته بر دوام کیره حتی 1919 دا هر بر دوام کیره و دو 21 دا حرکت علی بته دیسا مخامن به خاینتی قومی وی و علی بته هاتیه شهید کرنی علی بته وسا جهاتی بیه و حاجو سروخان چند مروان لزندان خارپیت گرتی بونه علی بته او خلاص کرنه علی بته 300 حب گرتگاه نسیبینه خلاص کنه دور دا حموی کره احمد جی ناو دا بیه حموی کره احمد نهال نسیبینه بیجی مالا حمو او جی عشیره کی جلالیه هاتنه ورا دوی اوی دا دوی وسیقه دا ناو حمو جی حموی کره احمد او جی علی بته را آری کریه او 300 حب گرتگاه جی زندانا نسیبینه آزاد کرنه اما بلگا علی بته 300 حب گرتگاه جی زندانا نسیبینه درخستنه و دوی دمی دا حمود بیجین حموی کره احمد او جی پیرابیه آری کاری کریه او مروانا جی زندانی درخستنه حاجو کره حاجوه ناوی باوی حاجو جی حاجوه اما تشتکی بردا شاشید ناوا گلده هیا از خازم اوی جی بیجم به نه به دفکی به بلگه دولتی به بلگه شرق استقلال محکمسی خالد بیجن دبی حاجو تابع حرکتا 1925 همبری حرکت کرده او تشتکی نراسته بریانا محکمه هیا حاجو محکمه کرنه لی حاجو به حسیایه ویکو بگرن و حاجو رویه چیه بریه چیه سوده وسا خلاص بیه یعنی حاجو جی وکی وان آقای دنی حوالی حرکتا شیخ سعید بیه از بیشکارم راست کم حرکتا اوی یا علی الکبتی مخابن 1921 دا 19 دست بگیره دیسا به خاینتی قومی وی علی بتی هاتیه شهید کرنه و ام دبیجن دلوانی خودی لسرون شهید کردستانی ببه الکبتی به حاجوه دبی واسقه دا دلویسه دبی الکبتی پره دایه و وان گردگاه خارپیت خلاص که دبی 100 پاقنوت پیشن دایه اوی دیجوی پاشی بده اما بلگا دولتیه الکبتی به تبع حاجو و او گردگاه حبسا خارپیت درخستنه دما وی چاقی دیسا وثیقه کی دا دیسا وثیقه جی بدمن نشانه و والی دیاربکری دنویسه دبی که حاجو علی بته حیاً و یا میتن یعنی ساخ و یا مری سری مجمرا بینین امی 100 پاقنوت پره بدنی او دشینه اردو قماندان اردیه دبی نه دبی که سری واناج مرا بینه نه 100 پاقنوت امی 100 زری بدنی اما تشتکی گرینگه دبی که سری واناج مرا بینه سری وان جیکه بینه امی 100 زری بدنی علی بته تبع حاجو و تبع سروخان و تبع وان حوال خوب اقربای خوب کرنه حتی نی لنسی بینه 300 حب
مرف زندان خلاص کرنه به حوالی یک جی که ناوی اینها تنیه ناوی حموی کره احمده او جی اینها جوانات بیش مالا حمو او حمو جی وچاقی علی بطه رابیه او بلگوی ناوید به حمو بنی احمد یعنی حموی کره احمد او جی ناو دابیه ناوی شری دابیه ناوی تکوشنی دابیه علی بطه بردوام کریه هم بری او دولتی علی بطه چه خواستی علی بطه ظلمک زور نخواستی گوتیا ام هنکی سربست بن آزاد ببن لی مخابن دیسا بخیانتیا قومی و هاتا کشتن هاتا شهید کرنه امیج دویجن اف مردی هانه کد بر وی گلیدا روح خدانه امانت وقتیش بیر ناکن شهادت علی بتید مها تباخی دانه دو ویداجی دیسا که آب امیل سروی دیسا بیرانیای بکن تخنه بیرا خو ام بیجن دلووانی خوده لسر تمام وان قربانی کرد و کردستانی به از سعید بطه از جمال بطه ما علی که بطه آپه باوه منه اب مالبات مالا به مالبات رته گوتن مالا عثمان باصل تشتكو حتى كو امزانن جزا خوران دركتنا زاخوران نابرا كر بران مديات ديا جچن گندا پکته باورم 14 گندن ناوی هرم همي زاخورانا جور بلا بنا مالا عثمان جه گله بلا بنا علی طوريا دبرا كله حكم کرنا طورا هوير كاشرت بيجن دبیجن عثمان کورک جه خال زاخوران دانیا یک ل ارده دانیا یک ل گنده عیورته های یک لور دانیا یک ل بهوار دانیا یک ل مزیزخ دانیا و یک جیل باگو که دانیا اب مالبات بناوه میره بوتا لوی هرم حکم کرنا بیشا عثمانلیه جدانه هف اری جویا لیوا وک بناوه میره بوتا حکم کرنا جوه مالبات ایکو ناو دانا گلک هاتنا خویا کرن مالا حاجو مالا بطه و مالا چلبی هنا او جی بسماوه منا و مالا سرحين او جي خوياين لوي هرم حكم کرنا حاجوه پیشی جالية دولت و توازن گوی بو کجنته گرتن کس جه سروکه عاشیره خناده برکشنا حاجو جمو و بریار دستانه قبول که حاجو کجه سر حاجو خازه که حتی ویجید بیجن وقتی کو خستیه کو سری ویجه که وردا گوتیا از سری ویجه کم حاجو جرو گوتیا خلق میرا نبی شکلی دگرینه سکره وگره کتم گرینه جرا ابجی گوتیا جرو گوتیا وقتی گوت یکی وکم بگرینه افشتر نامینه پشتی کو حاجو تی کشتن هنه کی مالا عثمان اوت بن یعنی لحرم شغل چند ساله کی تأثیر آن اکیم دبی ل نابرا دیسل نابرا کر بوران و مدیاده لوی هرمی تی کشتن پشتی حاجو تی کشتن چلبی حکم دکه چلبی المزیزه خیا نابرا چند ساله کی دا علیک داد کبه علیک جی المزیزه خیا او جی پیشیل بر آمه خو هنک رات به المزیزه خیا هنک علی کاریاوی جی عشیره دن جی خنک پیشگیریایی دکن عليك نكي ناف دستيني باش تكون هذا عليك شيء به الحيفاء بيخد قريل بجاز حيفاء بيخد لينم جمود كوجي جمود كذا بيشيا جمود ده جمود كوجي باش تقول جمود تك كشتن دستي عليك نافع عليك قالكي خرط به عليك هناكي حكمة ويلوي هرمي قالكي زادت به تقريبا كشتنا حاجو دورا 1800 نوت 1902 سالا دا ام تخمين تكن جو هنكي بو دماغو عليك جي خورت به نبرا 1913 و 1919 دا دو سالا ده هنكي خورت به وقت 1915 دا دولت قرارات فرمانا سوريانية قتل عام سوريانية ده
دبیجن مدیاد قایمقام وکجوینه کشید که دباکه سروک عاشیرا و جوارد بجه کو امه سوریانی نافخوده بکوجن و امه تشتکیلو بکن هنگی علیک جوینه ترک که دبیجه کو سوریانیه کو دبن حکمه مدنا تشتكي بابكي أزل هم بروا رابن توبلانتي ترك بشيكو توبلانتي عليك ترك شلبي وسرحان جبرا تركن دولة جوي كده هنا كي فكرت كي زانكو تشتكي برفرح بكن الهمبر سوريانيا مالا عثمان ويل برابن جبوه كيجي بريغو دس بقطيامي دس فرماني بكن سروكي عشيرة حموي لفد نهف دبيجن شلبية وحاجويا وعليكي بطيا وكالكيم خليلة بطيا حسيني فرحويا سرحانة وانا توا دقرن وبشكل كي وانا دبنا حبسا خربيت انا هالالية العزية دبنا ويدري والورد دقرن ودوي اثناء دا فرمان شدبي فرمانا سوريانية هنكي شدبي وقتی و بخوره دگرن شمعون جی باره شمعونی حنی حیدو هیا او جی سروکه عشیره که علیه ساره باسبرینه لوی هرمه سروکه عشیره سوریانی هیا او جی تکلیوی و آپم علی کل کی بهور خورتن حواله هفن ده هر شریده جی بهور بون شمعون انسانه که خواندوان بون دوی دمه دا لمردینه امریکان لیسسی هبو لیسا خوندیا امریکان لیسسی خوندیا و جور مزون بیا اما هر وقتی جی علی کربو حوالی چک بو سلاحی پیرا بو دام دی میره کی خویایی بو دوین افبره دا خطا دمر چید کن خطا ترین چید کن جی علی مردینه حتی بسیبینه تکلیه شمعون بألمان را هيا مجبر زمان زاني ترجماني اوقات كانت شركتها قد خطها دمر شيتكن دوي شركتها دت شغلي ترجماني تيج عليك رد بجد بيامي خطي شيكن وجمرة دار لازم داري قد بخنا بن خطها دمر دا يحالاوي هيا هكا قد خبده بار امي بي حالي بستينن وبدنا ما عليك جد بجي بارا بي امي بستينن وي حالي دستينن جو علي باغو كي وانا دمر داراتين وددنا شركتي وي شكلي هنا كي اوجد يعني جالي ابوري فجي زنجين دبن قالك او كاوات شدبي فقط علي قبل عشرة خو خرت به لامي وي اتشكدار بير قالكن بسر علي قالك جهافد شن بسر وادا تقرن شن يعني فرهد يعني تكلي وي وعشيرة او كرا قالك شدبن وقتی کو عليك برب او كيف عشيرة فرحت كي مثلا وقت كي او نابراوي و مريادا شهر دركتيا وقت كي نابراوي و مالا علي رمو دا شهر دركتيا وقت كي نقاباوي وهناك وعشيرة دردور دا شهر دركتيا فقط هرجار جي الهمبر دولتي شركريا خستيا وي هرمي بخيبن كنترولا خدا يعني وكا هرمكا رزقار كري بناوی عشیره بناوی کردا پیک بینه او یک شيء نخستيه شيء که طب شرط تركتيا هنجي ودمه دولة جنقل كي خربو يعني عسكرية دولة نخربو فقط بعريكاريا عشيرة وبميليسي هرمه دولة بوارا شرط كر بشتي قوش حبسه در كتنش حبسه باز دانا حبسه خربيته او شمعون بهورا باز دن جي خربيتي حتى بمدياده جارنا بمشي جارنا بسواريا هسبي خود جهنا مدياده حبسه باز دنتين وبيشتي قوش حبسه در كمش خو دس بوات شتي تلكن و شريك ودنا برا و عشيرة دنا برا و دولتي دا فقط مثلا وي دولتي کو ديريكت لهمبر هاتن حبسان سيبيني ودكي بشتي کو حبسان سيبيني ودكي شو دري حبسات ودكي كي ناسيوي هيا بحقوقي وي قلتنا كرنا حبسه دا
چش قای مقام را دبیجید بگره کرد وی برده قای مقام جد بیجی از نکارم لو جهده بردم هناك وقت بدمه او جد بیجید به حتی سر و جازه وقت دمته که تنفکر تنبرده از بزورا خوبم وینا بردن او جد دریا حبسید وکیلش کنی و حبسیه حموات برده و هنگی جی دولت حمو گرانیا خود دسر و تخازن وی بکوجه شر درد کبه و شر خورد به جاری دیاربکری و جاری کاریته و ملی ساجی که ملی سه عاشی راجی دگرن شرکت گران شد به و پشت دم کل لعلیه مده د شردتی کشتم حبس ترامید کنگی کی ساله حبس دورا 1914 واده بری فرمان فلهاوی کرتنا یعنی چونکه 1915 هذا وقت فرمان شي بيا وتحبسيت انا امي نازانن يعني و كشناوي جي 1919 دوا سالات چه بيا طبي دقالك برتوكا دا ودقالك ارشيوا دا سروينا قالك تشتات نغوتن مثلا ارشيو عثمانيه دا جي الجمه جي هنا ما درخستيا جبوكو اسيان आरिखारिया इस्याने करना वो कुशना आली करना मसला अवताना वाना खलात ताना शलबी و زادينه تمو جبري أبي مزني حبس بنيا ويجي أغاية سالها سكسا قراران مجلسه وكا دياري استعملنا جبوكو آریکاری بدولت رکرنا وقتی کو علی خاتیه کشتن پشتی کشتنا علیک يعني سروكاتيا عشيرة عالية مزيزة خيفدي سد دستة شلبي دمينه شر الكباتي دا نت بس عشيرة هفيركا أبونا دوردا أو فلي مدياتي أو ناجي أريكاري كريه أو جي هبالي يبونا فلي أريكاري فلي مدياني حطاني د حرکت 1925 داشی یک هاتی ادام کرنی ناوی شمعونه او جی ادام کرنه ایجا از خواستم ورد ابی او بیجم یعنی حرکت 1925 نه یا اولیه وقتا که یا اولیه با ایش خرستیان چه هیا و یک جی ایزیدی بشیریه شيخ إيزيوج دي حركتها بحزون ناس بيسبينا يا شيخ سعيدة أوجي عدام كرنا واتاكو بيات ديني باش يه إيزدي ويه فلاح إشي هون شابو يعني أف حركتك نتوي بيا هم يا عليبتي هم يا ببليسي هم يا شيخ عبد السلام هم يا شيخ سعيد حركتها تشتكي معقول خاصتنا قلتنا أنت خاصة أمشي ميناني و بيجي تشتكي أوينا خاصتنا لو تكليا عليك بسوريانية رجي كي قالت خوشن عشيرة هفيركا نتنج مسلمانها يعني شكر دا بيكتي دناوا عشيرة دا سورياني و يزيدي جي قالك جه كي مازن تقرن يعني سورياني و يزيدي او بخا يعني سلوكاتي جي دناوا عشيرة دا قالك جها كرنا قالك بندا سلوكي عشيرة يعني سلوكي بندا يزيدي وسورياني شيء بنا. بله مجارا ما بردوام دبه لسر علي باتي. اف وثیقه هانه د آرشیوا عثمانیا دانن به سدانن به دو سدانن تمام سر علي باتینه. لی برای بخوازه که حرکت علي باتي باش بزن به وثیقه بنیره. چاکو پیشیجی ما گوته بو 1913 دا ل کردستانی هم لباشور کردستانی هم لباکور کردستانی حرکت کردواری درکده بو. جارا یکمین لهرما بدلیسی درکد. لهرما بدلیسی ملا سلیم دملی شیخ شابدین سید علی لوی داره ردوا مختاریتی کرن اتونومی کرن او حرفی جی خاطنا ادام کرنه او لوی داره تمری و یا دنیا
لی باشور کردستانی اوجی 1913 دست بکر دو 1914 هات تمرادنی اوجی دبن سروکاتیا شیخ عبدالسلام برزانی دابو اوجی هات ادام کردی اوج دمری لی حرکت علی بتکی اوجی عشیره هویر کیانه و 1913 دست بکر و بردوام کرد حتی 1919 دا به خیانت یا مردیوی و حوالیوی او جهاته کشتن او حرکت هان حرکت که نتویه دنوا خلقی دا بیجنا اوا اشکیا بیه چی بیه فلان او نراسته حرکت که نتویه لورا دوان بلگه عثمانیا دا تماما دبیجن که حرکتی وی چی بیه چی نبیه اوی وقتا خستنا حبسا خارپیتی لوی داری درکتیه او حوالی خوی کد حبس دامنه تف خلاص کریه پیشتیوی لسر نسیبینی چیه او ست حب گرتی حبسی درخستنا خلاص کریه و علیه بد که خدمتکی مزین کریه لی ده مخابن ده 12 ماه تموزی دا ماه مایسی دا دست بکیده ده 18 ماه تباخی هاتیه کشتن Kendi destek yamansa? دست بکنه بود 1913 دست بکیده لی اواوی تعقیبات آوی ده 11 مایسی دا Gulam. گلانی دا دست گلانی دست بگیری حتی نیما طبقه 18 ماه طبقه لوی داری هاتیه کشتنی اوجی به دیسا به واسطه حوالی وی اوا بلگه قید عثمانیانن دبیجن سببی که او والی دیاربکری دبی که علی بته به حین و یا میتن کشتی زندی و یا به کشتی که بینه دبی امی ست پاقنوت معدنی بدنه باشه دخنه دوسودی باشه دی چجم لشکری دبی نه ست دوسود دبی امی ست حب زیر بدنه وان که علی بته بکشه جوی او عشیراوی چلبیا اخبار دکن اردی که مزن دشینه سروان علی بته ده 18 ماه تباغی لگوند دوره دگرن دکوژن جبروی دولتا عثمانیا رادبه خلات ده وان خلات ده کی یک قای مقام مدیات مزربک یه دودیا مدیر ناحیه فایق افندی یه سیسیا عشیره علی چلبی و یه چراج عشیره محمد صالح و جه صالح العشیرتی رمضان جه کسری که جی عزدین آقا اوانا خلات نوان خلات اوجی دو جرانه یک مرتبه چارانه یک یا پنجانه یا چارا دنه مردی خود دنه قایم و ناحیه مدری خلاتا چارمین یا سلطان عبدالمجید دنه علی چلبی محمد صالح رمضان و عزالدین آقا دنوان و رتبه مخابن گوتنه کی کرده چاهیه دبی کرمی داری نبه جداری زوالا داری تنه دیسا به دست ملتی به دست قومی وی علی بته و دکوژن او حرکت علی بته جی ده 1919 دا خلاص دبه لی حرکت کردواری دوام کرد 21 دا لقوش کری دوام کرد ده 25 دا یه مزن از بیجیم لی پیرانی دست بید که دیار بکری و ده 26 دا لآگیری دست بید که ده 1930 لگلی زیلا دست بید که و حرکت هری داوی میجی
1946 لمهاباده که دولتی که کردیتی دامزراندنی و پیشتیوی حرکت برزانیا و حتی 1907 یکی دا که و حتی ایروژی اپیجه سکتنه حرکت کردا سرهلدان کردا 47 حب سرهلدانی وان هنه سرهلدانی کردا هید دما عباسی دا دست بکیره نه نویه دما عباسی دا هر دست بکیره هر چویه خاطیه حتی ایروژی دوام کردی پشتی شکستنا حرکت شیخ سعید قالك مزني عشيرة سرقني عليه نافتركات كن قرار حاجو جيتك وبشينا عليه تراقيا حاجو بفيك تحسه هنجي تكليه بفرنسا رديني فرنسا هنجي عليه سوري تريد بحكمة فرنسا دبو بقومتاني وارا تكليه دينير بيجي أزو عشيرة خمة بتر دورن عليه وكا قومتانية كعسكرية قوم بدنا ما وكسي قوم مرجتين ونوا عسكرية وكعسكر قبول بكن أما إن مكملنا نابودا تكلية دينون فرنسا فيك قبول كي يعني قومتاني فرنسا العاليين سوري فيك قبول كي وحاجو تولو دبيجن تولو 400 ميري بتشك تولو 400 كسي تولو عشيرة خوا شيخوا خد هنا قومتاني فرنسا وتسليم يورد به طبعا فرنسا جي قدري تقري والغوري قد بيجن دورا سو بينج غندا ددني تجبو عشيرة وينا سو بينج غند ددنا حاجو طبعا بنافع عشيرة ويدنا دا يعني بنافع عشيرة دا سورياني هنا ازدي هنا ام تفشون يعني جمال باطاما مالا حاجو ومالا باطي ومالا حمد افتر چون پیر چون سرگون بونا مالا چلبی نچون مالا سرحین نچون او نال بدولت رمان اوه گوت چون جی تبو کم گوت هر یکی گندک مثلا دانوانا البوکو ابوریا خو پیپ ماشینن غینج مالا عثمان و کسی کو بحاجو را چوی جی جوا عشیره دی جی هناك کو خودک هان نحاجو گند دانوا مثلا کا مالا علی یونس چون دیس حاجو علی کاریا واکر جوا گندا یک دو دانه وانا مالا علی یونس الجماع بون علی سیرت مثلا مالا چند بجنا آقای مالا رسول آقا او چون الجماع ما بون علی قرطلان مثلا تشتی ازانم مالا چتو لور بون حاجو دیس علی کاریا واکر ایک وش ورد چون مثلا امینه پریخانه امینه احمد لور بو تكليه واب حاجو رهبون حاجو جهد داوا ايكو جورد شون بآلي كاريا فرنسا حاجو جهد داوانا ودقرتن بشتي دما قيل ور خويبون شيد بي وقت يقول خويبون شيد بي ديسا حاجو ناب دايا حاجو او مثلا نا انسانا كي خون دوام بو نا انسانا كي ولو او بو انتلكتوال بو فقط حاجو قوتا خود ناف خويبون دابو حاجو تابنا الحي كردواريش بيرو قوتا چكداري بيرو يعني تملا عشيرة خو عاجو يعني أبيدي تر سروق عشيرة وأنا سري خود شون مال باطل شون فقط حاجو تملا عشيرة خود شون وقت قلت شيء 400 مير بيرة 400 مير بتفنك بيرة جوه كي خود بناوي جورت يعني على كاريا خويبونه عالية عسكري ود أو تكي نوا خويبونه دجي جه قلتنا و لود مين حتى تالي وداوية 1950 دا وقت يقول ديمقراط بارتي لسر لتركي تسر حكم هناك جواي كسيجو تشوفونج مالا بطي هناك وقر هم بافهم وعفهم وصف جوي مال بطي او هردو هاتن وقر هم هاتن بافهم وعمل وصف جي المزيزا خيب جه كرتن بافهم الجدريجي كي هات ومالا عمي مسويش خو قنت كي واهبو قنت كي مالا بطي هبو أبي ما إيديش خو الوربو عمي منزير الويدري ما أو قنت كي مالا بطي بيجني مقابلي كرتوينه جي إوايا ومقابلي كرتوينه جي قنت كي مالا بطي هيا نافي قنت كي مالا بطي أو لطيفية بيجني ده قنت كي مالا بطي تيقوتي القام بشلويا قنت قام بشلويا ومقابلي كرتوينه يعني مقابلين
كرتوين يجي قندين سبينيا والهرما ديجي الهرما طوريجي مركزا ما أو مالابطة من المزيزا خيبون قندين مزيزا هيجي خويا قند أمن مالا شلبي مالابطة عم دول المزيزا خينا مالا عثمان هر يكي جوا وكتريت العالية طوريجي العالية چیه والعالية دشته گنده باشقا هنا مثلا مالابطة گنده کیوا دو طوره دم زیزخ بو گنده ایدی کارتوین بو کنک بو او گنده چولهجی هبون مثلا مالا چلبی دیسال مزیزخ هبون اما گنده کیوا چولهجی بريه هبو يعني او جي مثلا جريميرا گنده هبو مالا سرحين ولو مثلا او بقول بعمني بون طوره ده فقط البريه جي گنده بعد به هبو هر یک جوا ولو مالا حاجو باغو كيبون اما البريه گندوا گريميرا هبو بشكل هر باغ كيجي مالا اوسمن هم گندوا طوره هبون هم جي البريه جي گندوا هبون البريه عقدوا هبون يعني گندوا دشتا چاندني دور بهتر هبون تكليه ابنا بناف خدا قال كي خوش خرطبون يعني تكليه د هرما طوره دا تدي شخرا جيرت بجن طورها هافيركا عشيرة هاري خرط هافيركا قالك برتوكا دجي حساي هاتي كرن يعني وكا كونفدراسيونا عشيرة يعني نج عشيرة كتنه بيكتي قالك عشيرة ناف خدا نافا هافيركا دا جهد كرن هافيركي بشتي دمكه لو هرما کو امد بيجن بويا وكا بارتيجي يعني هر گندكي عليه کو هافيركي هنا عليه دكشوري هنا گندكو عليه ومريا انرجي جوار هناك عين بشكل ونقلنا هافيركي ودكشوريا محمودكي وعطمانكي هنا او جي هناك جوا عطمانكينا هناك جوا محمودكينا ولا عليكو دبراكو عرب لنا كرديكو جيكو محل ميلنا نورجي جوارت بيجن عيسى بقي وخليل بقي يعني بيشتي دمكي بيا وكا دو بارتيا يعني هافيركي ودكشوري محمودكي وعطمانكي وعيسى بقي وخليل بقي بشكل نوا عشيرة دا جيكرتنا طبي بهتره و گرانیا و هاورکی نوا خدا وکم گوت سوریانی آجی و یزدی آجی بجهتنه و نوا هاورکا دجی او تکلیه نوا عشیره دجی که هنکی خورتر نو که عشیره کردانه مثلا نوا عشیره ده هر کس کاری فکر خوبه جی هر کس کاری رامانا خوبه زمان لجم عاي خو برحتي كارن رونن كارن لنجي خود ريش بكن كارن باخفن فكرة خو بيجن يعني او دسبوتيا نابرا سروك عشيرة وقلدا نابا غير كدنينا يعني جارنا جفر حنكات كن مثلا عشيرة مزني عشيرة بيجن علي كي واطبو اما يكي كو البلد استيري قهواوي شي كربانا كاربو حنك عليك كاربو اشتغاليا جرا بيجي او فراهي او كيد نوا هفيركا ده هيا تكليه دانستان انساني نبرا ودا هيا نوا كوا عشيره ميدي كردايا مثلا قالك عشيره ده اخت مزني وارونشتي بكسنجه خدريجنا كي اما هفيركا ناف هفيركا ده نولو يا هفيركي هنا كي راح ترن وديمو ربي بجيب ببيل خلا مامو أسري عبدم رشوها شابران ودازا بصبابان دلولو إما قلوب وتببب قربانو عليك لا بطيب ولا شوام واشبكني لكم كيف قرانو
دلولو المكنم دكم كيف بقرانون دايرو مو سلكم خطاب بتكم لنوش بين حبيب نما ودقرا دقري سرتام عيكان دولا مو انا بنم جدل بمن ترحابك بي وبقلي لو 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 ما قلوا حابك بي وبقلي عليك لا بطيب جولتي ودستات فقا بعين لي دلولو ما قلوا دستات فقا بعين لي ولا سيدك ما قاضيك صوفي بإبراهيم جانب علي صوفي إبراهيم جانب سمع القرآن من رب تمسحور بسبي شركم وطاني الحافظ من ملاد قري سرتاو عليكم دلولو ما قلوا حبر سقول أخوني دلولو ما قلوا تأكل قليل لو 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 وين بنام دلولو وين بنام دلولو وين يو لو 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 نبنيم لو لو نبنيم لو لو نبنيم لو لو نبنيم لو 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 نبنيم عزيم بشوخ من الحافظ بلاد قولي سلطة عليكات كبير دلو لو ما قلو جبري جدل منو ترحافك داركنينا دلو لو ما قلو خافك داركنينا عليك لا بطيش وردتي وصوار جاني حسبينينا دلولو ما قلو جاني حسبينينا ولا سمسران نفتي طاجك بريقاش ديم حنان استينا دلولو ما قلو دربا وعملي لداف بجبولا حملي منو محمد بشرو نصاب فاطمي صاحب يدا أزلار خيق طالك وش كانت دلي بابا فقير جاران دوينا وانا بني كشتني لا شعبني لو 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 وانا بنيم دلولو وانا بنيم دلولو ودنيا